gazeti ya Taifa Leo karauga mashujaa wetu nio mamurikitwo haha. Hena Zipora Nderitu ni afitha wa borithi, Charles Rugendo ni murutwo kuria Egerton University, Elizabeth Wathuti nake akoragwo akirubuya maundu megie maria maturigiceirie. Murugamiriri munene wa kuria Mombasa Cement ni akoragwo akirugamirira kana agiteithiriria atheni. Eliud Kipchoge ni mutengeri. Kimutai Kirui arwagira ihoto cia umundu. Rosemary Onyancha nake akoragwo ari mwarimu uria mwega muno. Faith Kipyegon ni ahotanire kana ahotanite kana igite record maita matatu mwaka umwe na Christine Mawia nake akoragwo ni aramukirire kiheo kia nathi uria mwega muno thiini wa thi. Icio cie karatathi-ini ka mbere thiini wa gatheti ya Taifa Leo. Aguruka kuria twitaga dondoo za hapa na pale, na nakora mauga ati mke achemkia polo kwa mkopo kumeza bonasi. Aranengerirwo besha kuria Kerisho, arathi arakomba kana besha ciothe makombete, aranengerwo bonathi, araria ciothe besha ciothe irathira. Jombi ashtuka kugundua kuwa aliyepanga kuoa ni mke wa mtu. Murume umwe ni akoretwo ari na ndugu ya kiwendo na muiritu umwe, na magakinyania haria mundu eraga mundu wake no makinya handu mahikanie. No thutha wa gukorwo ekite uthuthuria arekorire hatikaini tondu muiritu uria arabanga gukorwo akihikania kana kihikia aracokire gukora ati ni mutumia wa mundu, aratigirwo kinywa wazi.